برايم مينستر جاستن ترودو مرحا كندا خونو كاب زغلغل 8 عامت جيرلو حجنا 9 عامتو يخيدالو انتهونه مرچا ناي كندا 2025 اكتوبر يكون مبزعتكم إيرتراويان بزعبا مرجع كندا وي بوليتيكا ناي كندا بطبقات كاتلونيهم سلازلو معلتي مش ناي كريشا فريلاند ناي كندا فاينانس مينستر نبر وي دما ديبيتي برايم مينستر مكتل برايم مينستر زنبرت اب كندا عبي صلوان حلافنت زنبرا اذا سب زيا تمالي ريزاين جرا كابت زنبر حلافنت وريدا بزعبا زون حزر زبله مغلصي اوت نيره لو معلتي جاستن ترودو ناي ليبرال بارتي እቲ ሊበራል ፓርቲ ዝበሃል ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ሓላፍነት ዘሎ መርሒነት ፓርቲ እዩ ማለት ስርዓት ማለት እዩ ጃስን ትሩዶ ወጪኡ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ነይሩ ኣብዚ ቃለ መሕተት ዘለዓሎ ኣገደሲ ዛዕባታት ነይሩ ከምኡውን ብዛዕባ ናይ ክሪሻ ፍሪላንድ ሙፃእ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ዝሃቦ መግለፂ ኣሎ እዛ ክሪሻ ፍሪላንድ ቅድሚ 8 ዓመት መጀመርታ ሊበራል ጋቨርንመንት ናይ ጃስን ትሩዶ መሪሕነት ኣብ حلافنت مس دونالد ترامب دغبرو نبرو ناي نغدي لووت اتا قندي اتي ريليشنشيب ودما ناي نغدي سمع مريحه مس امريكا تسامع زنبرت كريشا فريلان حيال نفعتن بلحن زنبرتها حجكوا نخلاتنا قرحنت تفكرنا زلو مخنيات من زلو كونتات ايكونوميكال ات زوص وي دبلو ነገርን እቲ ዝገብርዎን በበይን ስለዝኾነ ኣብ ሰዓት እዚ መብዛሕትኡ ሰብ ንምንታዮም ባጀት ስልዕለሉ ንምንታዮም ከ250 ክንብኩም ዝምና ዘለው ንምንታዮም ናይ GST HST ታክስ ኣቋሪፅናዮ ነዘን 2 ወርሒ እዚአን ናይ ሆሊዴይ ከም ልክዕ ከምዚ ሳንታ መፅኡ ገንዘብ ድበካ ምዕረድ ትገብረሉ እንታይ ትምስልኩም ተሓት ነርኩም ሎሚ ብሕፅር ዝበለ መግለፂ ይክበኩም እየ ካናዳ ናበይ ናይ መንገዲ ኣተምርሕ ዘላ ዝብላ ርስቲ ክኸውን ሰናይ ምክታል هراي زعبانا نتر كويني بسمعني جاستن ترودو بحديث مأزلو مرجع اب اكتوبر كمرس دي كمرس نزبلا رستلو حجي اب كندا نغت مرس مجمرتا بوبيلار فوتس بحالالو مالت معلقن دي بدمقت اتهزبي ني جاستن ترودو يدوليو اب كتشحن 16 مجمرتا كمرس كله بمتن مرجعان تدارينايو جاستن ترودو 6,943,937 مريصمو بتعمي بوبيلار زخونه فوتي نيرو اذا كن اب 2015 ورح 10 يعني بلدلنا ناونا اب 2015 نمصع ناي جاستن ترودو بوبيلاريتي وي دمقت بهزب تقبالنا زلو ناب 28% وريدلو عزي وحد يكون زلو تايت مخنيات قداماي اتنا ايميغريشن فحز ولا سيستم زي معري ويدما كاب قطصر وصا خوينو غزا خراي بتاعم كبيرو دابل كيدو سب غزا يكالن سالساي مبزحتهم كندا ولا قوا وصيو ما يزاربلو بوصري كم زفلا لعلي 2 مليون سباتنا فول بانك خيدوم ناي مغبي حاجز يحتلو اتي ناي ان امبلويمنت ويدما سرح زي بلوم سبات بزيحهمالو ناي نيو كامرز حدش كندا زاتو ناي سرح ادلات كمتي كندا تهبر زنبلت مبصع اب ساعات زي يلن أن زغلو شجرات دبازي حقا كبري غزا خراي دارغا مبزحتو اسب غزا خراي كدلو خلو نوارح غزا يدلمو دحرت زرخبو غزا بازي كبر واغاي كاريو مناتو امراጭ يبلكان اتي زهنص غزان اتي زولو حزبن بمن تامر كمطاطن يكالن لعلي 1 مليون سبات سلبز ابزاز حلفت عام طراي اتيبالون كندا بستفالي منغدي مبزحتنا حبشا بناي سبونسرشيب دمص طراي كوني سمعنا انت هونه استفالي سبات ناي سرح ادلات وي سكيل ليبرز بحال منغدي وي دما انترناشنال ستودنت وي عالم لخوان تمهارو تبايلهم زاتو ازوم تمهارو زيوم تقدام اي تقم ان كندا زتقموا ناي ايكونوميكال معباله ازوم سبات زيوم ان كندا مصيوم كم انترناشنال ستودنت لعلعز فيهم ناي تمرتي وي سكول فيز خفلو مبزحت ما بكندا تقموا تنتراريهم تمرت ابلاي تجركم ازي تحط واقعكم تخفلو كم زخماي ازي تحط واقعنا نخفل ترى انترناشنال ستودنت مصي حق ازي خبري قلقل حبشه بناي international student زمصهم አለሁ ክንደይ ትኸፍሉ ነርኩም ኣብዛ ዓዲ PR ምስሓስኩም ወይ permanent resident ምስኩም ክንደይ ክትከፍሉ ጀሚርኩም ሰማይን መሬትን እዩ ልዕሊ 5 ዕጽፍ ኢኻ ትኸፍል ካብ international student
ስለዚህ እዞም ኢንተርናሽናል ስቱደንት ነዚ ናይ ካናዳ ኢኮኖሚ ኣዝዮም ሓጊዞሞ እንትኾነ ግን ካብ መጠን ንላዕሊ በዚሑ ኣብዚ ከዓ ትሽግር ድመፅእ ዘቕባበ መፅዩ ድሕሪ ኮቪድ ነቲ ኢኮኖሚ ንኸልዕሉ ብዙሓት ሰባት እዮም ኣምፅኦም ሕጂ ግን 5 ዓመት ንቅድሚ ንሰጉም 2025 በፅና ኣለና ጃሰን ትሩዶ ኣበይ ናይ ኩነታት ይህሉ እዚ ኩሉ ምስጢራት ዝቀላዕ ዘሎ ክሪስታ ፍሪላንድ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር ትማሊ ሪዛይን ምስ ገበረት እቲ ዝሃበቶ መግለፂ ኣብ ትዊተር ማለት እዩ ኣነ ንፕራይም ሚኒስተር እዚ $250 ዝበሃል ዘሎ ክወፅእ ኣይደልን ነይረ ምክንያቱ እዚ ዳርጋ ጊሚክ እዩ ከምዚ ትሪክ እዩ ዳርጋ ሽጣራ እዩ መታን ፖፑላር ቮት ንክኸውን ብልክዕ ከዓ 250 ንዓና ንኤርትራውያን ይኹን ወላ ዝኾነ ሰውን ኣብዚ ካናዳ ዘሎ ኣብ ሂወትኩም ብዙሕ ለውጢ ዝገበርኩም ኮይኑ ይስምዓልን ኣይ ዶንት ኖ ኣበይ ናይ ኮንዲሽን ትህሉ ኣይፈልጥን ግን 250 ሂወትና ክቕይር ዝኽእል ገንዘብ ኣይኮነን ከም ሓቂ ክንዛረብ እንተደኣ ኮና ግን ገንዘብ እዩ ሓገዝ እዩ ወላ ናይ ቆልዓን ፀባይ ይኾነኩም ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ክሪስታ ፍሪላንድ እቲ ባጀት ናይ ካናዳ ማለት ዴፊሲት ካብ 42 ቢልዮን ዶላር ኢሎም ተፅበይዎ ዝነበሩ ናብ 62 ቢልዮን ዶላር ከይዱ ዳርጋ ብ20 ቢልዮን ዶላር ሃፂሶም እዚ ከዓ ንካናዳውያን ሾክ ደእትዎም ደሎ እዚ ኩሉ ዕዳስ መዓሲ ክኽፈል ዕዳ እንድሕር በዚሑ ሃንቲ ሃገርካ እቲ ቀዳማይ ዝመፅእ ኢንፍሌሽን እዩ ዘቕባበ እንድሕር መፅኡ ገዛ ኸራይ ክኸብር እዩ ጋዝ ክኸብር እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ታሪፍ ከዓ መፀና ኣሎ ስለዚ ኤርትራውያን ኣብ ዘለና እንታይ ክንገብር ንኽእል ወይ ብኸመይ ክንዳሎ ንኽእል ኣነ ሓበሬታ ዝህበኩም ንኽትፈልጡ ንኽትዳለዉ እየ ማለት እግዚኣብሔር ሓልወና ክርህወና እዩ ፅቡቅ ክርህወና እንደሊ ኢና ግን ኣበየናይ ኩነታት ንኸይድ ኣለና እንታይ ክንፅበ ንኽእል ኣበየናይ ዝሓሸ ስራሕ ረኺብና ሂወትና ክነማዕራር ንኽእል ክንብል ኣለና ስለዚ ናብ ክሪስታ ፍሪላንድ ክምለስ ክሪስታ ፍሪላንድ ኣነ ካብዚ መሪሕነት እዚ ሪዛይን ይገብር ኣለኹ ናይ ዶናልድ ትራምፕ 25% ታሪፍ ይመፀና ኣሎ ኩላትኩም ካናዳውያን ተዳለዉ ኢላ ካብ ናታ ሓላፍነት ምውራዳ እሞ ከዓ ዝመፅእ ዓመት ኢሌክሽን ምርጫ ይቐርብ ስለ ዘሎ ኦልሬዲ ኣብ ሰዓት እዚ ጃስን ትሩዶ ፖፑላሪቲ የብሉ ማለት ብድምቀት እቲ ህዝቢ ኣይመርፆን እዩ ዘሎ ናብ 28% ፖፑላሪቲ በፂሑ ብለኩም ከለኹ ዳርጋ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ተኸይድኩም መብዛሕትኡ ሰብ ሕጉስ የለን መብዛሕትኡ ካናዳዊ ምክንያቱ ተሃስዮም ኣለዉ ወላ ኤርትራ ንሪኦ ኣለና ኩነታት ሂወትና ከመይ ኣሎ ስራሕ ሲኢንኩም እቲ ትሰርሖ ታክስ ኣሎ ሄቪ ዝኾነ ታክስ ቁርብ ሴፍ ትገብር ትኽእልኒ ገዛ ኸራይ ክቡር እዩ በይንኻ ክትነብር ቁርብ ክብድ ይብል እዩ ኣይኖ ኣብ ኣፍሪቃ ኮንኩም ትከታተሉኒ ከምዚ ክብል ከለኹ ከምዚ ኤግዛጀሬት ዝገብሮ ደብዝሖ ዘለኹ ኮይኑ ይስማዓኩም እዩ ደውልሎም ኣሕዋትኩም ኣዝማድኩም ሓትነታትኩም ኣኮታትኩም ደውልሎም ከመይ ኣለኹም ናይ ሓቂ ድዩ ናብራ ኸቢሩ ድዩ ከመይ ኢኹም ዘለኹም በልዎም ማለት እቲ ኤርትራዊ ሓቦኛ ስለ ዝኾነ ድሓኒ በቃ ኣለና ገለ ይብለካ ሪያሊቲ ግን ካናዳውያን ባዕሎም ኮምፕሌን ዝገብሩ ኣብዚ ሙሉእ ሂወቶም ዝነበሩ ሙሉእ ሂወቶም ርስቲ ዘለዎም ናብርኦም ዘጣጥሑ ስራሕ ዘለዎም ሕሶብ ሓደ ኤርትራዊ ኣብዚ ዓዲ 3 ዓመት ድገበረ 2 ዓመት ድገበረ ትማሊ ድመፅእ ዓመት ደይመልአ ከመይ ናይ ሸቕለት ኣልቦውነት ኣጋጢምዎ ኣሎ ስራሕ ምስኣን ንጭነቑ ደለዉ እንታይ ኢና ክንገብር ሙሉእ መዓልቲ ሰሪሖም ኤኒዌይ ከቢድዎም ኣሎ ክብል ኢለ ንኸረዳእኩም ኢለ ነዞም ኣብዚ ዓዲ ንዘዮ ኣለኹም እቲ ማዕረ ክንደይ ከቢዱ ከም ዘሎ ትናብራ ከምዚ ከዓ ካናዳ ስለ ዘይነበረ እምበር ኣብ ብዙሕ ስራሕ ዘይብሉ ዓዲ እኮ ኣይነበረና ይጠፋኣና ትብል ኢኻ ኣብዚ ግን ከምኡ ይነበረ ሕጂ ናብታ ኣርእስና ንመለስ ሎመዓልቲ ንጃስን ትሩዶ ንኽወርድ ዝግበረሉ ዘሎ ፃውዒት ካብ 18 ፕሪሜራት ናብ 25 ፕሪሜራት ያሬታ ሜምበር ኦፍ ፓርላመንት ክብል ይመፆ ኣሎ እዞም ኣባላት ናይ ፓርላመንት ናይ ዝተፈላለየ ዓድታት ንጃስን ትሩዶ ንኽወርድ ፅውዑ ኣለዉ ብቐንዱ ከዓ ናይ ኤንዲፒ ፓርቲ መራሒ ጃግሚት ሲንግ ናይ ኮንሰርቫቲቭ መራሒ ፒየር ፖሊየቭ እዞም ሰባት እዚኦም ንኽወርድ ፃውዒት ትገብሩ ኣለዉ ነዛ ርእስቲ እዚኣ ብሰፊሑ ቀድሚ ምግላፀይ ሕፅር ዝበለት ቪድዮ ከሪአኩም እየ ነዛ ቪድዮ ተከታተሉ Prime Minister Justin Trudeau is reportedly reflecting on his future tonight amid growing pressure for him to resign and call an election following yesterday's chaos. He may be appearing within the hour at the Liberal Christmas party in Ottawa, but he's had little to say publicly so far about the sudden resignation of Finance Minister Chrystia Freeland, who accused his government of political gimmicks in the handling of the economy. Al Sweeney is covering the story for us, joining us live in studio with the latest. Al. Matt, the latest is that the Liberals are holding a Christmas party in Ottawa in less than an hour, and people are waiting to see if Trudeau's going to show up.
and if he has anything to say about his next step or whether he's going to try to ride this out. حراي إذا كتسمعوا صنعكم ناي جاسون ترودو تمالي ناي ليبرال بارتي زغبروا ناي كريسماس بارتي مالت عمتاوي ولا بزعدي كندا تقمط سبات تفولتيهم ناي سرحكا كريسماس بارتي زبحلالو كريسماس كون كله اتوم كلهم سرحتنياتات نايت كامباني بارتي يغبروا ابت بارتي تاكب دن حسابات يقلص جيفتي وهابو نحدهم بحديرو نكريسماس سيلبريت غبروا عادي زكونه سمبل سزونه مالتيو حجي إذا ناي كريسماس بارتي جاسون ترودو كمصلي اي كمص اندي ارغاغصنا بلالو زسبزي انت كون انا خنغركم ابتي بارتي ترخيبي ابتي بارتي خا زهابو مغلص نيرو قدم نايتي بارتي زهابو مغلصي محلافنا كن حنت حصار فيديو كريكم اذا تريوا زلهم سباي ناي نيو براونزبيك ممبر اوف بارلمنت يو اذا خا جاسون ترودو نخورد صاوعت زغبر زلو يو اجا اب كندا تي اتوم كلهم አባላት ናይቲ ፓርላመንት እንተደኣ ንሕና ኣብዚ ፕራይም ሚኒስተር እዚ ኮንፊደንስ የብልና ወይ ተኣማንነት የብልና እንሎም ጻውዒት ኣቕሪቦም ብፍላይ ከዓ ክልተ ዓበይቲ ፓርቲ ኤንዲፒ ፓርቲ ከምኡን ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ንጃሶን ትሩዶ ውረድ ካብ ድልዎ ዳርጋ ካልኣይ ዓመት ይቁፅራሉ ዝኾነ ይኹን ክካየድ ከሎ ውረድ ንስኻ ትኸዶ ዘለካ ካይዳ ንካናዳ ናብ ጽቡቕ መንገዲ ኣየምርሓን ዘሎ ውረድ كل كزيهم كم زبلو بفلاي إتناي بارلمنت أخيبا تاريخبو ولا ጫው ብዙሕዮም ብጣዕሚ እዮም ጫው ዝብሉ ከምዚ ሓሳባቶም እዮም ዝገልጹ እንትኾነ መብዛሕትኡ ምስራኹም ወደ ሓንቲ ርዳእኩም እዩ ብዙሕ ጫው ነው ብዙሕዮም ስሎም እዮም ከምዚ ዶ ሳኸም ኢልካ ይኾን እቲ ቀንዲ ነጥቢ ግን ውረድ ካብ ዝብልዎ ነዊሖም ገይሮም ፕራይም ሚኒስተር ጃሶን ትሩዶ ኣብ መሪሕነት ዝጸንሐ ክሳብ ሕጂ ግን ከም ማይኖሪቲ ጋቨርንመንት ከም ውሕድ ተቐባልነት ዘለዎ ግን ብሰንኪ ናይ ኤንዲፒ ጃግሚት ሲንግ ናቱ حاجز كم كواليشن كوينو حابيرو سرح سزلو جاغميت سينغي نعود دغفرلو جاغميت سينغ خا حدا خابتنعو اكيوز دغبرو انتايو ناتو بنشن نخاخلو وي ناتو بنشن متان كقبل كساور حقل تخلق نحلو نعو انت دا نحنا نو فوت كونفيدنس ابزي برايم مينستر سي نحنا تامانت يبلنان إلو دن ذاتس ات كلتيوم انت دا نحنا تامانت يبلنان إلوم نو فوت كونفيدنس إلوم اوريدوم خورد قليل ات election كمت قليل اتساقم بتجي نحنا تأملنا تيبلنا نابل جاغميت سينغ ن election ويد ما مرج اي كايد الكابل نعفرن كله خلو نو كنحاسبو لينا يدبل حجي تتصرار زغون حساب يحيز دلو that's why جاغميت سينغ حدا خاطهم كاندي دغفت ناي برايم مينستر كله ورد بعلخا قبلو بتعمي كونفيز غبركا كم حق وال خمسه زلكم زلخو ግን ክልተ ያታ ዘረባ برايم مينستر ورد نكندا ناب حماق كنت تابسيكايا يبلو شعو بيير بولييف كان اي كونسرفاتيف مرحي موبيل حماق كنت كندا الحمد لله تبدا تخونكا نعا الكشن كنغبر مرچخا ورد بلو ني جاغميت سينغ نا ان دي بي مرحمات جاغميت سينغ بقى كنحاسبو لينا يبلو بالتحديد زغرمكم كتريو خلخ انا سمعك انتي يخاتبل بزخونه اذا تقول لكم ممبر ناي بارلمنت جاسون ترودو نخورد قطع وچ حدا خاطم ورد زبل زلوي حصار فيديو كسمعكم New Brunswick MP Wayne Long. Hi Mr. Long, it's good to have you here in studio. Vashi, great to be here. I appreciate you making the time. Can't believe the view. It's gorgeous. Yeah, it is a beautiful view. I wanted to start off and ask you, look, you've been one of the more vocal public members of caucus asking the Prime Minister to reconsider and step aside. And this has been going on for months. Yeah. Do you detect anything discernibly different this time around? Yes. You know, I was told back in June and back in October that, you know, you're backbenchers, many of you aren't reoffering, but you really need, you know, a Nancy Pelosi or somebody like that. Well, Chrystia Freeland is our Nancy Pelosi in my books. Obviously, she's a minister. She was at the Prime Minister's side, you know, for really over 10 years, a very Trudeau loyalist. And for her to come out with a letter like that, as blunt as it was, as direct as it was, and in particular the timing, really I think was delivered that way to inflict maximum damage. It's a vote of non-confidence in the Prime Minister. It's a vote of non-confidence in our government. And from our standpoint, you know, we kind of learn as we go along. And I think the best intentions back when I did what I did in June, and obviously we did what we did in October,
But there's kind of a new spirited movement amongst MPs. Clearly, we had 23, I'd say 23 to 30 before. I would say that's upwards of 45, 50 now. And I know people would say, well, how do you know it's 45 to 50? Well, just the conversations we're having, the new people that have come out. I mean, clearly, you can see in the media cycle, there's other MPs now speaking out. There is momentum, and nobody's jumping for joy here. But we know what we need to do. The Prime Minister needs to step down. He needs to step down immediately for us to have any chance in the next election. ንንውሕ ዝበለ እዋን ንፕራይም ሚኒስተር ጃስቲን ትሩዶ ንክወርድ ፃውዒት ተቕርበሉ ነርካ ኣብ ሰዓት እዚ ግን እንታይ ፍልይነት ስለ ዘለዎ ኢኻ ብሙሉእ ተኣማንነት እንታይ ትለውጢ ማለት ንስኻ ናይ ሊበራል ፓርቲ ሜምበር ፓርላመንት ኢኻ ስለዚ እታ ፓርቲ ናትኩም ክትዕወት ኮይናስ እንታይ ከም ክትገብሮ ዘለኩም ለውጥታት እንታይ ትራእይ ንምንታይ ከም እዚ ኩሉ ለውጢ ትገብሩ ዘለኹም ኣብ ወርሒ 6 ከም ትፈልጢ ንሕና ፃውዒት ተቐዲምናሉ ንፕራይም ሚኒስተር ጃስቲን ትሩዶ እዚ ትኸዶ ዘለካ ካይዳ ንሕና ክዋፀናኒ ብፍላይ ንሊበራል ፓርቲ እንተ ደኣ ንሕና ካልኣይ ግዜ ናብ ኢሌክሽን ክንምረፅ ኮይና እዚ ካይዳና ክንቅሩ ኣለና ኣነ ሓደ ካብቶም ወፂኦም ብኣፎም ተዛረቡ እየን ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ከባቢ 23 ዝኾኑ ኣባላት ናይ ፓርላመንት ነርና ኣብ ሰዓት እዚ ግን ዳርጋ 43 ንበፅሕ ኢሎም ክዛረብ ይደፍረ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ኢሌክሽን ክንዕወት እንተ ደኣ ኮይና እዚ ፕራይም ሚኒስተር እዚ ከም መራሒ ናይ ሊበራል ፓርቲ ኮይኑ ክቅፅል ኣይክእልን እዩ ቀንዲ ከቢድ ፅፊዕት ኮይና ዘሎ ናይ ክርሻ ፍሪላንድ ሬዚግኔሽን ኣብ ሰዓት እዚ እሞ ከዓ ምዝድ መፅእ ዘሎ ናይ 2025 ሓድሽ ዓመት ንሳ ሪዛይን ምግባራ ልዕሊ 10 ዓመት ይኸውን ኣብ ጎኒ ፕራይም ሚኒስተር ጃስቲን ትሩዶ ነይራ ስለዚ ኣብ ሰዓት ንሳ ሪዛይን ምግባራ እሞ ከዓ ምክትል ናይ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር ኣነ ብቐረባ እየ ዝፈልጣ ስለዚ ክርሻ ፍሪላንድ ሪዛይን ምግባራ ዓብይ መልእኽቲ እዩ ኣብዚ ፕራይም ሚኒስተር እዚ ኮንፊደንስ የብልናን ስለዚ ምዝ ኩሉ ክገልፀልክ ዝፀናሕኩ ፕራይም ሚኒስተር ጃስቲን ትሩዶ ኣብ ሰዓት እዚ ክወርድ ኣለዎ ክወርድ ጥራይ ዘለዎ ንሕና ከም ሊበራል ፓርቲ ኣብ መሪሕነት ክንፀንሕ ወይ ዕድል ክንረክብ ተኮይና ርዱእ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ስለዚ ንኩላቶም ሚኒስተራት ሓደ ፃውዒት ይቐርበሎም ኣለኹ ንሕና ፖፑላር ቮት ኣይንረክብና ኣለና እንተሪኢኹሞ ፖል ኣሎ ዝወፅእ ኣብ ካናዳ ክነግረኩም እንታይ ኢሎም ይሓቱ እዚ ዓይነት ሓሳብ ኣለና ስለዚ መን ኢኹም ትቕበልዎ ወይ ኣብዚ ዓይነት ሓሳባት ንሊበራል ፓርቲ ዲኹም ንኮንሰርቫቲቭ ዲኹም ንኤንዲፒ መን እዩ ነዚ ፓርቲ ንዓኹም ሪፕሬዘንት ዝገብረኩም ኢሎም ፖል ይገብሩ እዮም ኩሉ ግዜ ዳርጋ 3-4 ግዜ ተኸታታሊ ሊበራል ፓርቲ ሉዝ ገብሩ ፀኒሖም ወይ ክኸስሩ ፀኒሖም እዚ ከዓ ብዙሕ ፖይንት እዩ ድኽስሮም እቲ ናቶም ፖፑላሪቲ እናደኸመ እዩ ድኸይድ ኣሎ ሕጂ ዝኾነት ዓይነት ፓርቲ እቲ ናታ ፖፑላሪቲ ይደክም ተሎ ቀዳማይ ብሌም ዝኾን እቲ መራሕናታ እዩ ስለዚ ጃስቲን ትሩዶ ከዓ ብሌም ይገብርሉ ክቕየር ኣለዎ ባህልቲኦም ዋላ እኳ እዚ ሜምበር ናይ ፓርላመንት እንታይ ዝብል ዘሎ እቶም ኣባላት ናይ ፓርላመንት ወፂኦም ንጃስቲን ትሩዶ ንድግፎ ኢና ክብሉ ከለዉ እንተ ደኣ ብውሽጢ ተዛሪብካዮም ግን ኖ ኮንፊደንስ የብልና እዮም ዝብሉካ ስለዚ ኣይተፍርሑ ውፁ ተዛረቡ ኮንፊደንስ የብልና እምበሉ ዝኾነ ለውጢ ከነምፅእ ኣለና ናይ ግድን ለውጢ ከነምፅእ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ዝገርም እዚ ፕራይም ሚኒስተር እዚ ናይ ብሓቂ ይርድኦ ኣለዎ ድዩ እዚ ማዕረ ክንደይ ተቐባልነት ከም ዘይረክብ ዘሎ ወይ ፖፑላር ኮይኑ ከም ዘይ ዘሎ ወይ ንመፃኢ ኢሌክሽን ከም ዘይምረፅ ተረዲእዎ ኣሎ ኢልካ ትሓስብ ኢላ ክትሓቶ ከላ ኣብ ናቶ ዓለም እዩ ዝነብር ዘሎ ጠቕላላ እቲ ህዝቢ ተወዲእዎ ከም ድሎስ ኣይርድአን ኣሎ እዚኣ ተሓፅር ዝበለት ክሊፕ ከስማዓኩም እየ ምናልባት ምድንጋር ከይፍጠር Or former Minister Freeland's comments. Is your sense that there are members of cabinet who also want to see the Prime Minister gone? Yes. There is. I believe there are several. I've had some conversations. Obviously, I'm not going to divulge who I've talked with, but there is no question that there is concern in cabinet. I was amazed yesterday to see ministers come out and say everything's good and we stand behind the Prime Minister when I think a lot of them absolutely know that to be very different. And you know what, to you, to all Canadians, to our cabinet, I'm calling on all of you to step up, do the right thing, do what needs to be done. We need more ministers to speak up. We know what's happening to our party. I mean, we've been mired in the polls basically third or fourth now for a year to a year and a half. We are not moving, whether it's poly of foreign interference or security clearance or the GST holiday we've had, we're not moving in the polls. And the problem is there's a visceral dislike for the Prime Minister. He needs to accept that. Do you think he will? I think
to be blunt, he's delusional right now. I think that he's living in a false reality. And I think it's incumbent on those around him. It's a disservice to the Prime Minister that they're not telling him what Canadians are thinking or feeling. And, one thing that... حراي كوبر قاشا حنتحطو حتى برايم مينستر حجي زمرص كوين دو يسمعو وي انتاي تأمامين يو كساب حجي زغطل زلو مالت انتاي تأمامين يزغطل زلو أبز انتاي كبلي ماليسلا قدم حجي كامبين كقبر كل جزء مرجع مسا أخلا وجهم نحنا أزرزل مبتعنا عطلنا جيلو مشياتو دن ات برايم مينستر اتناتو مبتعتاتي هب اتي ناي كونسرفاتيف ويت ماني تقامتي خا ناتو مجيهم نحنا أزرزل كنقبر لكم نا يبلو حجي قدم حجي بستقابر مرجع برايم مينستر جاستن ترودو بقف يحز عوات نير منات حيال دخونه كامبينيري كم حاجة بتعمي كاريزماتيك مبساعتها تزقبرو مالتي انت هون بساعات الزقن اتحكي انتايو كندا طعوم ير إلو زمر رأس كوينا يسمع عنن نزي إذا أبال بارلمان تايزول زلو تغلا كم الرأسونا يكلني ولا بكامبين نعمتا كميلات بعقلية متصبي وارلو انت هون نعمتا مسمتاتون زمر رأس كوينا يسمع عنن تغلا بوبيلارت ناتو ناب ديكلاين كيديو ويون أنقل كيلو خدمل نخل ذا حتر زبالتنا يزي member of parliament وي أبالنا parliament زبلازلو أبز مرجع زمر رأس كوين دو يسمعك وإنت يزبر ريتو يزلك حتر زبالت كليبيا نجاك اسمعكم كاتيلا ناتي مجلس أفكم Ability as a proven campaigner. Right. Is there a chance that they're right? No. In my opinion, there's no chance they're right. The dislike of the Prime Minister, sadly, but people are tired of the Prime Minister. They don't like the Prime Minister. They want to change. And I mean, certainly in my riding of St. John Ross, I mean, you could argue has been traditionally conservative before I came along. Like, I don't go anywhere where people aren't talking about the Prime Minister and the fact that the Prime Minister has to go. And it's really a shame because that overshadows and clouds all the good work that we've done. Do you think a change in leadership would make a difference? And would you support Chrystia Freeland if she ran to be leader? She would be a great leader. I don't know who I'd support. I mean, obviously, there's all kinds of potential candidates from, Dominic LeBlanc to Sean Fraser to Anita Anand. Formerly Sean Fraser before he said he wasn't running. But you know what? It's still never like, know. Frank McKenna said every screw has another turn. So you never know. Melanie Jolie, Mark Carney. I mean, that's what leadership races are for. Democracy can be messy, but you know what? Leadership races open it up. New views, new opinions. Maybe somebody on the sidelines who none of us are really thinking about would be a wonderful leader for the party. The Liberal brand, the Liberal Party is an institution in this country. We can bounce back quickly. People do not like Pierre Poilievre. We have an opportunity to compete in the next election. But right now, we don't have that opportunity. The Prime Minister needs to realize that. And, it's not about him on this one. It's about what's best for the party and best for the country. I'll leave it on that note, Mr. Long. هراي كبرى تقاتلتي كم دوخ سموات صنحكم كندا زوات عام وزير لي أمريحنات اتي ليبرال بارتي لعلي برايم مينستر لعلتي جاستن ترودو مرحنايت بارتي انت كون قد بقوندو ني كندا انت يزير اليوم انت يزواتهم زبل حسب كل على لو كم ترسى معكم بيير بولييف ناي كونسرفاتيف بارتي مرحي ويناتهم تقاومت مرحي البرتا تقوموتو بتعملهم تفوتو بتعملنا فوتو موناتو بوبيلار زخونه فوتوي ود كالغاري إخا دك كالغاري تفولت يخون جن ود عندكم سزخونة مرت أمرت يكون ناتو بوليسية واتعكم ديو اتناتو بوليتيكا وأجندة وحسابات يسا مع دمساكم نيوتكم غير زغل حسابات دي بمبالمبر ود عبنا لكم كأس لكم كيت مرتو بحثت بلاقين إرتوانا أب كندا نقمت درجة كاب 4 شحونة ينحلفنا ميبي تبزحنا 4 5 5 ميبي أنت بزحنا لعليو أين خونينا أنت خوننا قد أزينا كندا كنتات كمي خيدا له أبز متي إلكشن كأنسخاتكم أنتي زواتكم كنت مرتون بمبالي زار استنحفظ له أنت خوننا كتلا زمتع عمنا ترامب نبعلو زي the great state of Canada is stand as finance minister resigns or fired from her position as governor Justin Trudeau እጂ እቲ ንሰብ ደዛርቦ ደሎ ንፕረዚደንት መራሒና ጋቨርነር ይብሎ ነናትና ሚኒስተር ቶክሲክ እያ ነይራ እዩ ዝብል እዚ ኻ ንሰባት ብዙሕ ደዛርቦም ደሎ ኣነ እቲ ኮሜዲክ ናቱ ዕላል ስለ ደስሓቐኒ እስሓቅ ጥራይ ወላ ሓንቲ ካልኣይ ይዛረብ ማት ክሳቅ ጥራይ ካ ትኽእል ቲኻ ሞ ክትብል ግን ንብዙሓት ሰባት ንዕቐት እዩ እንታይ ማለት እዩ ገለ ዘብሎም ዘሎ እቶም ተወዲኦም ዘሎ ወይ ምርጫ ዝረልዩ ሓቂዩ ዶናልድ ትራምፕ ምምፁ ንካናዳውን ዓብ ለውጢ ኮይኑዋ ምክንያቱ
15% ታክስ ገብረልኩም እዮም ስበላ ኩላ ላዕልን ታሕትን ትብላ ለእዋ ካናዳ ደኣሞ ካብ ዘላቶ ሕንፍሽፍሽ መሊታና ዓዘቕቲ ክትኣትሶ ትኽእል ሽዱሽቲኦም ፕሪሜራት ናይ ኩለን ፕሮቪንስ እውን ኣብዚ ቀረባ እዋን ክንራኸብ ኢና ብሉ ነይሮም ናይ ኦንታሪዮ ፕሪሜር ዳግ ፎርድ ካ ንኩላቶም ኣኪቡ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣኪብዎም ነይሩ ብዙሕ ንካናዳ ጠቃሚ ዝበሃል ሓሳባት ከዓ ሓሳቦም ኣፍሲሶም ብዛዕባ እዛ ዝገበሩ ኣኼባ እንታይ ኢሎም ተዛሪቦም ኣየምፃኽልኩምን ኣብ ቀፃሊ ከምፃየ እንተኾነ ግን እቲ ንካናዳ እንታይ ዘዋፅኣ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ከም ፕሪሜራት ከዓ ንናቶም ዞብኦም ወይ ድማ ፕሮቪንስ ናቶም ወኪሎም እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዲስካስ ገይሮም ነይሮም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘረባ ግን ንብዙሓት ኣቆጢዑ ነይሩ ባት ዶናልድ ትራምፕ እዩ ቢዝነስማን እዩ እንታይ ክንፅበ ንኽእል ካብኡ or was fired from her position by Governor Justin Trudeau. Trump went on to criticize Freeland, saying her behavior was totally toxic and not at all conducive to making deals which are good for the very unhappy citizens of Canada. She will not be missed. In Parliament today, the uproar continued. What a mess. Yesterday was a gong show at the bottom of a dumpster fire, wrapped up in a cluster. The new finance minister said the government is keeping its eye on Donald Trump, as he says Canadians expect. They expect their government to be focused on the እዚ ትጎ ዘለኹም ዶሚኒክ ለብላንክ ይበሃል ትማሊ እዩ ከም ፋይናንስ ሚኒስተር ኮይኑ ኣብ ሓላፍነት መፂ ኦሬዲ ከዓ እቲ ኩሉ ህውከት ናብኡ የውርድዎ ኣለዉ ኮሚ ፖለቲካ እቲ እንተር ቅድሚኻ ፀኒሐ ሜስ ፀኒሕካ ወይ ጋዕገልጠም ፀኒሕካ ንስኻ ኢኻ ትስከሞ ስለዚ ካናዳ ናብ ዝሓሸ መንገዲ ትኸይዳ ኣላ ክብለና እዩ ግን ኮሚ መቸም ተፀኒሕካ ከተዕርዩ ኢኻ ትፍትን The real threat, the 25% tariffs across the board would mean to the Canadian economy. That's the work that our government's doing. Will the Prime Minister acknowledge he has failed? He has to quit. እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ከዓ ጃግሚት ሲንግ ይበሃል እዚ እዩ ከዓ እቲ ናይ ኤንዲፒ መራሒ እዚ ሰብ እዚ ብናቱ ሓገዝ እዩ ጃስን ትሩዶ ኣብ ሓይሊ ደሎ ማለት ፖፑላር ቮት የብሉ ብናይ ማይኖሪቲ ብናይ ጃግሚት ሲንግ ኮሊሽን ወይ ድማ ሓቢሮም ዝገብሮ ዘሎ መሪሕነት ኣብቲ ብዝሕ ዝበለ ሲት ረኺቡ ዳስ ዋይ ከዓ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ማይኖሪቲ ጋቨርንመንት ሒዙ ዘሎ The NDP calling for Trudeau's resignation, 23 Liberal MPs, including Hamilton's Chad Collins, are openly calling for him to resign. I think the only path forward for us is to choose a new leader and to present a new plan to Canadians with a different vision. If you hire clowns, you get a circus. And the Conservatives are demanding an election. Leader Pierre Poilievre says Trump is mocking Canada because he sees a weak government under the Liberals. They have a president with a strong and fresh mandate. And he's someone who is a very powerful negotiator who can spot weakness from a mile away. While the Bloc Québécois says the government needs an immediate election to give it a mandate to negotiate with Trump while he's laughing at Canada. All right, كمزي كسموا صنحكم مرجع يكايد Prime Minister Justin Trudeau ክወርድ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መብዛሕትኩም ተልዕልዋ ርእስቲ እንታይ Prime Minister Justin Trudeau እንተደኣ ወሪዱስ ንዓና ንስደተኛታት ከ ማለት ንሕና ካናዳ ዝኣተና ስደሓን እቶም ኣሕዋትና ካብ ኣፍሪቃ ዘለዉ እቶም ፕሮሰስ ዝፅበዩ ኸ ጉዳይ ፕሮሰስ ከመይ ክኸውን ትብሉ ኣለኹም ጉዳይ ፕሮሰስ ሰፊሕ ዝኾነ ርእስቲ እዩ እንተኾነ ካናዳ ናይ ኢሚግራንት ናይ ስደተኛ ዓዲ እያ ናይ ካናዳ ኢሚግሬሽን ጠጠው ኢሉ ደሎ እምበር ጠቕላላ ይቆረፅ ኣይኮነን ክቕፅል እዩ ገና ምክንያቱ ኣብዚ ዓዲ ደለዎም ናይ ስደተኛ ድሌት ብዙሕ እዩ ብዙሕ ሃጓፍ ቦታ እዩ ዘሎ መዓት ሃጓፍ ቦታ እዩ ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድላት ብዙሕ እዩ ደሎ ጥራይ ኢኮኖሚካል ኣብ ሰዓት እዚ ሕማቅ ኩነታት ስለ ዘለና እምበር እዚ ዓዲ እዚ ብዙሕ ሃጓፍ እዩ ዘለዎ ብፍላይ ትምህርቲ ሒዝኩም ተመፂኹም ኣብ ሰዓት ብኣፍሪቃ ዘለኹም ገለ ትምህርቲ ሒዙ ገለ ናይ ዓባይ መኪና ምዝዋር ድዩ ናይ ገለ ምፅጋን ኤሌክትሪሻን ቴክኒሻን ሜካኒክ ክኾን ተርጉም ከዓ ፅቡቅ ሓቢርና ጋራዥ ንኸፍት ብዝኾነ ግን ኩላትኩም ዝኾነ ሞያ ሓዙ ኣዋልድ ትኹን ገለ ሞያ ሓዛ በድምታ ኣምር ኣብዚ መፂና ድሓን ብዳሃሳስ ሓሰሰለ ባም ገለ ክረክብ እየ ትብላ ተለኽን ኩም ዝበሃል የለን ብጣዕሚ ኮምፐቲቲቭ ወይ ተወዳዳርነት ዘለዎ ዓዲ እዚ ዓዲ ናይ ፕሮሰስ ጉዳይ ከዓ ክጅመር እዩ ግዜ ሓልዩ ክጅመር እዩ ግን ከድልዮም ይሰብ ኣይወልድን እዮም ዞም ዓዲ እቲ ፖፑሌሽን ንታሕቲ ጥራይ ድኸይድ ዘሎ ስለዚ ክሳብ እዚ ጉዳይ እዚ ድማዕራረ
ንስኻትኩም ክትገብሮ ትኽእሉ ብትምህርቲ ድዩ ብንጥፈት ድዩ ብናይ ስራሕ ዕድላት ድዩ ገንዘብ ብምእካብ ድዩ ነብስኹም ኣብ ዝለዓለን ዝዓበየን ደረጃ ከተብፅሕዋ ጥራይ ዘለኩም ብዝኾነ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዓይነው ዝሓለፈ ዝሃብኩምኒ ሓንቲ ርእቶ ነይራ ሕጂ ከም ብበልኩም ኣንቢበየ ክሳብ ኔክስት መግለፂ ዝበላ ንሕጂ ግን ከም ዘንበብ ክቡር ሓውና ኣመራርሓ ናይ ካናዳ ወይ መሪሕነት ካናዳ ከመይ ምዃኑ እቲ ምሕደራን እቲ ሕግን ከም ርእስቲ ጌርካ እንተተምፅኣልና ወይ ተትገልፀልና ፅቡቕ ነይሩ በቲ ትገብሮ ዘለካ ከዓ ዕጉባት ኢና እዛ ሕቶ እዚኣ ኦሬዲ ሰርሓ ኣለኹ እንተኾነ ኣብ ዝወዳእክዋ ግን ፖስት ክብላ እያ ንኩላትኩም መታንቲ ናይ ካናዳ መሪሕነትን ናበይ ገፂኡ ዝኸይድ ዘሎን ብንፁር ክርዳኣና ስለዚ ክቡራትን ተኸታተልቲ መደብና ክሳብ ሕጂ ነዛ ቪድዮ እንተደኣ ኩላ ሰሚዕኩማ ነዛ ቻናል እዚኣ ሰብስክራይብ ብምግባር ደገፍኩም ከተርእዩኒ ይምሕፀን ሼር ግበርዎ ንኩሉ ካናዳ ዘሎ መታን እዚ ኣርእስቲ እዚ ወሳኒ እዩ ኣብ ካናዳ እናነበርካ ኩነታት ካናዳ ከመይ ኣሎ ሂወት ካናዳውያን ከመይ ኣሎ ኤርትራውያን ኣብ ካናዳ ከመይ ነብር ኣለና እንተዳ እቲ ፖለቲካል ሲቹዌሽን ኩነታት ተረዲኡና ንሕና ንገብሮ ውሳኔ ከዓ ምስኡ ተመርኮሰ ይኸውን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓይሊ ይመፅእ ኣሎ እዚ ንቢትኮይን ዝጥቀሙ ሰባት እንታይ ዓይነት ምልክት ዘርእየና ዘሎ ቢትኮይን እንታይ እዩ እንታይ ክንረብሕ ንኽእል ብዙሕ ለውጢ ዝመፅእ ሓደ መሪሕነት ሓደ ጋቨርንመንት ክመፅእ ከሎ ምስኡ ድመፅእ ለውጢ ኣሎ ንሕና ብኸመይ ቤኔፊት ወይ ክንከስብ ንኽእል እንታይ ረብሓ ኣለና ብዝኾነ መኻይን ክትገዝኡ ትደልዩ ኣብ ከለኹም ቴሌፎን ኣብ ታሕቲ ገብረልኩም ቤኒ ሚድያ መኻይን ንሸይጢና ከምኡ እውን ኣብ ካናዳ ኤድመንተን ብፍላይ እንተደኣ መኪና ክትገዝኡ ትደልዩኹም ዝኾነ ኢንስፔክሽን ትደልዩኹም ክድውለይ ትኽእሉ ኢኹም ሓበሬታ ናይ መኻይን ትደልዩኹም ክድውለይ ትኽእሉ ኢኹም ዝኾነ ነዚ መደብ ተኸታቲልኩም ዝፀናሕኩም ኣዝየ ደመስግነኩም ስለትገብሩለይ ምትባዕ እውን ኣዝየ ደመስግነኩም ኣብ ቀፃሊ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ እዚ ወድሓንኩም